lakay. Napintas da ito ya pagbalinan ta agarahean niya. Dito nga isang wanan ti balay ta. Garahe? Wen, garahe. Apay, di mo amo ti garahe. Diyay ngay pangiparadaan itilugan. Wala. Amok ti garahe. Ang pangusaram nga ti garahe. Kaawa mo ilugam mau. Ay, kaadan to ah. May mayat no maaddaan tan iti garahe. Tapno sumaro no tilugan. Kita man ni tata rito. Gimatang iti kalso. O, kabigatan na. Nangabak itilugan. Nairanran na la siguro mo't Ay, basta aramid to agarahe da ito, ilakay. Ta sigurado, addan to sumangpet alugan ta. Anya? Anya nga tati pamay at ija garahe aya. Kasano nga tati kalawa na. Ay, apo, itayak pa yamang pampanunot no kasano ti pamayak. Diyak maplano ana imbag. Sapay diyak man makaturugan. Unay mutin aya ti kastoy. Ay. Oy. Oy, Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Agreeing ka man. Payaya bakit? Agreeing ka? Nada kadwa ka sana makatulog. Anya kamutay. Nakatagtagari ka. Amom amat maturog ti tao. Ringin nak. Sao kamut asaw? Sapay isabsabay mo. Tagkuti-kuti. Ay, apo. Masurunak nga rod. Tanagi mas titurog mon. Idinto ta siya. Katadaak pa ila dito ya. Sana nakaturaw. Ay, basol ko nga raw. No di ka makaturaw. Apay nga minakastoya ya. Uray anan wag. Talaga ajak maalat ituturugak. Masurunak. Diyan mo kang ka Aprusam man to'y ulok. Tapno makaturugak. Kantaan nakman lakay. Apay, ubing kaya? Alamutin Uray anan wag. Talaga saan ka makaturog. Nagkapi ka man siguro itay Kauwan takapimot nga rutiagas di ba banog? Isong lagayam Siyak tubay. Nagkapiyak iti malam. Kaya marigatan ako na maturog iti rabi. Bawasan ti pa nagkapkapaim. Aho, patpat jumot dayta. Naglaladutak no jak agkape. Pamigsak dayta. Iswa di naklapdan nga agkape. Pedro, Ay na. Nagimasayan ti agkape. Nagimas ti panagayos na iti karabukog ko. Ay, kakapkapi ka manayin. Kakapkapimla itay. Yung magkapkapi ka manayin. Ay, inoras sa mutin ngagkapi ka. Ay na, bye-bye anak ka de. Tada ito'y laang matilibangak. Ako nada. Oh, nalabas mo day ta pa nagkapay. Inoras ngagkapi ka ha. Intong kwan di ka man makaturugay. Ay na, di mo man pabasulon to'y kape. Tawan mo't pakainaigan na iti dayta. May sa day ta rasawnin ka. Gusto mo ko mati mamidwa no mamidlo pa nagkapim iti may sangal daw. Saan nga inuras? Tanyat kay kayat mo nga inumat. Kape wano arak. Nay, nagadayo mo tasong ba man? Basta sungbatam ti saludsud ko, Pedro. Anyat kay kayat mo. Agkapiak iti diretso, wano agbarte kaklaangan. Sungbat! Awang kadagita. Tibi na, ada nila kay mo. Ay, awan Inga. Napan nagtrabaho. Apay ka de. Kayat na nga ta akong trataan, jay ipaaramid ko agarahi, may. Kaanaw nga dawayana. Ilupas dala ka nun dyan. Aramidan da ako sinatibus na. Malpas da siguro itang aldaw day jay. Ay, kaya na nga tati agaramid iti garahe. Ay, kayat na Inga. Kano di na kayat ti mabakbakan ti day jay nga asawak. Ti kayat na ka diritso ti trabaho na. Tapno diritso mo ti panagswildo na. Ay, pakibagam tuman nga rod kan kuana niya.
Tagpaaramid kami iti garahe. Addan sa kalugan nyo na hingga. Ay, wan! Addantaw, Divina. Umadanin. Gumatangak taw. Lakay, kita man no pagpatinggaan ti paaramid kaw agarahe. Apay, ayang agpaaramid ka iti garahay. Kawa mo ilugan mo ngay garahay. Kat addanto sumarunon to ti lugan. Wow, pangalam ko mga iti gatang mau. Katanyat amom ngay, no addanto pa nga bakak. Ha? Ay na, ho! Agtag-kainip kan sa ingga. Kurang ngamin nakanayon ti turog mau. Iswakas ta ti bagbagam. Ay na, di mula mo alakay. Ha, ang mga numaklaat kan tulatan, no adda maigarahe alugan ditoy. Ha? Kita man ni Tata Rito, gimatang iti kalso ti lugan. Pagamuan, addan lugan na. Nairanran nala siguro Ay, basta. Basta agparparik na kanyak lakay. Maaddaan tanto iti lugan. Iso nga agparami dak iti garahe. Nay, ay na-extensionan mo ito'y sangot ti balayon anak kao. Tatang, pina-extensyonan di manugang yaw. Na, adamo nakasurat agarahe dito'y sangwanan. No kasta, garahe yun dahi tao'y. Dak-amo ko ni Inga. Mabagbag titsan. Ha, apay aya. Kasanungay man. Nagparamid iti garahay. Awam mo ilugan na. No gumatang tungay. Kanya igatang na ngay. Uray bike la ko mga igarahay. Sana makagatang. Anya, sa nagpaaramid iti garahe. Amo mabagbag titsan di manugang yaw. Agragaw tamadan iti garahay. Nga uray awam mo ilugan na. Haw, masurunak. Nakaturog manen ni Pedro. Apaw, nakaada yung ititagtagainot na. Angam siya. Diyak pa'y lang makaturog. Ay, po. Pampanunutag ngamin, noan niya ti pamayak ang maadaan itilugan. Nabayagan nga rapaap ko dayta. Nagpaaramid ak pa yun, iti garahe. Angam, awan mo't sumampay alukan. Apay ngay, ni Tata Rita. Kalso ti muna nga inala na. Pagamuan ta, adamo lugan nan. Siyak ngay nga ta. Nyaki din. Pedro. Agreeing ka man. Pedro! Apay aya. Diyak makaturog ba kayo? Alaunan iti parbangon ngam diyak mo't la makaturog ay. Apay nga rotaringin na ngay. Ay ka, agaramid kan tuman, iti kalso tilugan. Anya, ay unay kamatay. Di talakal so ti iririing mo kanya. Wen ko namon sa paum to ti agreeing inton bigat, agaramid ka iti kalso. Anya? Wine. Maturog tangarutan. Disturbo kay ti pan naturog Inga. Pagka nakita dito'y asyap, dito'y online. Apaw! Adumot gayam ti second hand alugan dito'y. Wine, adro tinalalaka dito'y. Ay, ala. Ay, apay nga italaan nakitak dito'y. Scroll ko man. Tamang kita ak itigkatangag. Ay, wan, uray tayo nalakalaang. Basta makuna nga dalugan ka. Hello, sir. Hello? Ay, sir, siya tayo buyer tilugan mo. Apay, awan tawar nan, sir. Last price day dyan, ma'am. Nalaka day dyan. Siyak latikas dyan, ti presyo na. Aya? Sige man nga rod, sir. Umay kung to kitaan man? Kaano, madam? Itan, sir. Wow! Nagpintas gaya matalaga San laang nga iti picture? Talaga napintas, ma'am. Tanaiwanan na naimbag day, ha? Oh, itis drive mo,
Ay, kwa. Jak pa'y amo ti hagmaneho, sir. Ang agsursuro akto. Ha? Kastaya? Kasano nga ro, damayawid mo nga itilugan, ma'am. Ay, mga yabak to iti driver, asar. Jak pa'y mo't alain ita, awan pa'y mo't tay kwarta. Ay, kunak no alayan nyo itan, ma'am. Sa pa'y rush ti panangilako. Ang mga numagatang ti sabali, Ay na, isaan, asar? Di mo itid ay ti sa balay. Siyak ti manggatang. di yung nga ron ibaybayag, ma'am. Tanong maunaan kayo, ay sus, sayang. Ay, wan, sir. Di ka madanagan, tagsubli ak adagaws. Okay, ma'am. Hanggang no maunaan kayo, pasensya. Iso, di yung ibaybayag, ha? Tagapuan, Pedro. Napangkuman impastor tayo nuang. Ha? Nangipasturam nga eh. Ang mga numapukaw. Sa payado itan dagiti mangagab itinuang. Anya amang ngagab asasawa may. Hawam mo agtatakaw itinuang dito lugar tayo. No iti sa bali a lugar ke adaw. Ngam no dito lugar tayo. Awan? Ay kanyat among nga eh. Ang mga no dumanundan dito yung lugar tayo. Amom laeng aya. Saan? Danag mo na ya. Sana basta makastrek dagita at tao dito yung lugar tayo. Tanaalir to dagiti barangay tanod tayo. Tata, paggatgatangan nyo kadagito'y karne ngay laklako yung. Hadas okay kapag katangak. Balasang ka. Hapay ka, day. Ang mga no kaya ti gumatang itinwang. Hay, ado pa itilakok akarnit nuang. Tay kumababaw iti kasapolak. Tapasik ti itarakan tay suki kaon. Nuang jay lakok, tata. Alan gatangan yon. Uray ilaklakak basay. Nalukmag day jay, tata. Ay, sa dino ti lugar yo aya. Ta inakitaan. Ay, kwa. Saan kayo na nga may ijay lugar mi? Ta, mabandog kayo laeng. Siyaklat tan ti mangyag ditoy. Angam, napartin no yag ko ditoy. Malamak ang muka. Ay, iperkilo tanto nga rodaan. Angam, adam mo yaw nga agparparti ditoy, tata. Ada, di ka anak pumaparti na jay. Ibagayo man nga ron tatang danak. Ikuyog ko kumanga agaway. Madapay may trabaho na. Malimtaw no madismiss iti trabaho na. Ay, kat urayo ko na, tata. May mayat no rabi eh. Ay, ayos laang, uray marabyan kami nga agparte. Ay, naimbag ta sa lagtad ta. Tano saan? Oh, narigat nga partian no, nasipngat. Ala, saan na bale? Taad dato'y plus light ko, ading ko. Di ka madanagan. Nayunak to, ti kwartam nga itid ko. Ala, agawa ang marti agparte. Tapno makabiyahe tamot la ita. So katam nga rodyak rodyok niya. Ay, oo na, di ka madanagan. Siyak, ti makaamo, ading ko. Nagagapo ngay. Apay nga itakala sumangpay. Anya nga italaan. Nagiddaak di ta salas, tadyak makaturog. Ang mga madisturbo ka. So, jak nakikaiddakin ka. Anya? Sige. Nagdigos ako. Ada pa panak. Ni, aldawan. Amangan numaladawa. Ay sus, magtay may kayo adagos, ma'am. At ang mga laala itila ko kalugan. Imbagak, ginatang yon. Aya? Ay na, imbagta di mo intod. Ay, sige. Itid konti bayad ko, sir. Sige, madam. Okay. Yawid yung tilugan ita. Ay, kauna. Ang urayak pa, itay kasinsin ko amang drive. Dinto mo amo nila kay ko tagmaniho. Sige nga rod, ma'am. Uray panawan kayo nga rod na niya. Tani, agbiyahe akpay. Ay, panawam to'y balay mo, sir. Saan ko abalay dito, ma'am? Nagabang akla dito eh. Kasta aya. Sige nga raw. Agtugawak ton di taon nagtikutse. Pangururayak kan ni insan ko. Aday ta. Naiparada ko dito'y garahe may to'y kinatang ko alugan. Nacho! Anya nga.
Diada mo lang nakaparada lugan dito. Inga bakay. Ha? Papupukaw mo tayo mo. Anya? Ay sus, nukunak tumot nga minkin ka, asaan at tila pangipaspasturam. Taadun ti agtatakaw ita. O anya ngay, sigurado tinakaw danday jay. Ay, inak i-report iti barangay. Tagpatulong nga agsapaw. Ay nasaanan? Tano tinakaw daday jay, sigurado a pinartidan. Tugot na aya, pati jay talina. Adamot ti talina. Kinsa mo anapugsat. Madlaw anay gagara anay kat ti talina. Na. Kaya ta sa wenday ta, tinakaw da. Saan na nakabulos, lakay? Anya? Ay, kasano day tuyang ngay? Anya pagarado ko ngay. Hay, pag nakmam day ta, tinaktumot nga min dengdenggen. Ay, ha? Akin lugan ti nakaparada dito. Diyak pa'y napansinan. Gapoy ti danag kaw. Ay, lugan taday talaka. Ay. Iso adi kaunay masayangan itinwang. Tauray napukaw ta tinwang. Adamot sukat na lugan. Nangalamay dita. Ay, kwan, napangabakak lakay. Nangabakak ngamin iti raffle draw. Anya? Wun, iso nga, agsuro kan nga agbaneho lakay. Tapno mausartan to'y lugan ta. Ay, awan na talaga ba kahit sinurosor mintintiro a barangay. Ngam di mi nakita tayo nuwang ta. Pinarti dalakit din day jay. So abay-bay amon. Umay ka man kit di. Tay andar mo tilugan tane. Jakmot ammo atulbukan. Mayat ka no ngamin no kanayon amay andar tilugan. Nang runa no saan amaus usar. Malala. Alam nga rob ti susay. Madimay. Di magandar. Oho? Di samot ammo. Imposible Kita ana imbag. Ang mga nubaliktad mo ta sunsen. Saan? Jak amo ti kalikuto dita. Ning kaayaban din sa mau. Tayo sa timang paandar. Mabiit laeng nga rod. Ipanmi ka no, ijay repair shop tilugan, lakay, kung naninsan ko. Adan sa kan problema. Kaipan nyo Anya mo na ita. Hindi pa ilan na us-usar. Ni madapalyanan. Sumurot ka. Sana yung tadapapanak. Inak bumulod itinwang apag-aradaw. Tanay, panagtatalon manay. Ay naku ko. Ay, jak kumakayatag sa ungam na saysaya at numamuam daytoy. Ha? Anya dahi tadibina? Ay naku ko. Nakita mi kan nila kay ko tinarami di asawam. Diyay ko na mamapukpukaw ano ang yaw. Isuda tinang parte. Anya? At dakadwa na lalaki. Ay. Narabyan kami ngamin kanila kay ko ija umamay. Kat nalabasan may day din ang ipasturam itinwang mo. Anya? Ay naadda ebidensya may. Iso ang naturudak nga agsaw ko. In video nila kay ko. Iso na lang ta medyo nasipngot. Nga makita ti rupa da. Ang pangaasim di mo ibagbagakit ni bakit mo asyak tinakaamuam ko. Di awanan ba na babae? Sige. Di ka madanagan, dibina. Tamapat ganti kaya mau. Ha? Ay, isumot yung umaw-amagay. Silaw! Oo. Oh my God, dito yung ospital. Nadisgrasya kami. Nawa na ni Tipreno tilugan ta. Anya? Ay na, naimbag ta sa nagrabay tinapagtang yung agkasinsain. Wala, tasan unay pasalog jay dalan. Kan indong parnada gustilugan iti pader. Ala, agawam tagpaimbag, tadabasol mo kanyag. Basol ko ba? Nangipanam iti karni nuang ta. Anya ka din dahi tangay pagbagam. Di naman pagpungtutan, tagburburak ti darat keng ka, ingka. Asino di kadwam, ang nagtakaw itinuang. Lalakim ka day, Nani saan? Wala mo dito. At the video ang mga ipanagna, kada kayo tinang takaw itinuang ta. Lalakim di kadwam.
Ibagam tagpaisaw, nay. Ay, saan ko lalaki dayjay? Tinangdanak laeng nga nagparte. Di mon sa pulan tinaglakwa kiti dayjay. Ta, isuting gatang ko itilugan ta. Ay, unay kalingga. Di ka lang pampanunot. Kunam ana pangabakam dayay. Ngam sa magayam. Sorry, lakay. Kunak nga isublik ti lugan. Tabulok mo't gayam. Nagadutim, pagada ama repair. Kat nagngina, ti may bayad. Iso nga inyawid milatan. Kat kasjay matan, tinapasamak. Day tati magganap ti kinagraraman mau. Nagbaling ka pa yung ulbudan ka po iti dayta. Ni sorry. Pakawanan na kumalakay. Pagbabawyak tinaramid ko. Hindi na kadigurguraan na. Sorry talaga. Hala, agawa, tagpaimbag. Tay sublikan kadananang kintatang mau. Ay, saan kumamot akas ta at ibagbagam, kuko? Ay, pangasim. Kasyan na Kunak no paypayswan nila kay kutimbagana nga isubli na kon kadagiti dadakkel ko ngam saan tanasyan metla ang kanya. Mababainak gapoy ti naramid ko. Iso nagtalina kiti unag ti balay mi iti sumagmamano a bulan. Kat iti na imbaganak, impakita kiti asawak ti panagbabawik, babaan ti panangasikaso ka na imbag kankwana, kan ti panang tulong ko kankwana iti trabaho. Alakastan, ti pagayam mo, Inga. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan ti may sapagayam, musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, kat Diyos tangina iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagaya madtimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay drama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Ma'am Alcatlin Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti kuna ni pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat aday imbaga na sorpresa na kada kami iti asawa. Kat tap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano nga gawin di anak ta, Dura? Kunana ba nga iti kabitan na panawan? Kunana nga da sorpresa na kadata. Sorpresa. Nay, kanya nga iday ta sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kunana mo tapakaragsakan ta kanaw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalan na kumangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para iti truck. Kanya among ngay no nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, awaga man ta damagag noan niya day taas sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw noan niya day taas sorpresa. Uray sak nga raw. Jak sa may turuganan. Ala, awagam ta damagam. Mala na. At mabiitlaan nga raw. Takitaak no napunon dya in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga, masurpresam ka na kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makauray man. Urahin nyo kati ang makakawid Basta ada isang put ko, nanang. Anya ngay dayta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka dagita, nanang. Tao, ti isang put ko. Tao?
Sino nga'y? Ay na, di ka naman uray mo. Asawak na lang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, apaw. Kamaw dyan na. Makasawa ko na lang. Ay na! Ay na, nagpintasan na dapat. Ay na! Ay nagsayatan nga no makaasawan dyan nagtabakay. Ay, Wan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa niya ibang bagana, mga sawa magaya main. at dangatan urnong na pangasawa na. Ah, wanan niya. Wano. Umutang nga ta. Tsaka mau, damagan tantaw no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayon. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una na. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesudan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una. Tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to nga ron ang puko, min Wala na lang. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na, tatang. Ay, kasta. Ay na, ay magagaran kami na maadaan iti apukaw. Apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay di mo amo ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay na, ay no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksit no kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kanya nga itimbaga ni Bubot kang ka, Darna. Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, sige. Agsasarhita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayaw. Ay aramidan may, tapno agsimpa kayaw. Nang runa ka na ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano agdis kitar ta? Tapno, makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Ada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kung ayaw nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao. Ay makamo kaya nga raw. Wanda lang. Tati kahit ko, mismo akwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmikin ni Darna. Diyak kaya, nga umutang kaya. Hanggang, kailangan ka ni Darna. Kasanungay no adda maibaga dagiti dadakil na. Awan, tatang. Di yung pakadanagan da ita. Kahit, saan kayo ngagsubli dyan syudad? Kasanungay ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Yala. Ado makidit, pakipurdiam di tao. Ay na, ay milakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Sakto timang panagan, wine. Anyat ipanagan mo nga'y. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagrado anagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't day jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis na nalipat akong ko ipalagip mau.
Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Malaalaos taon. Di ka nagpasugnaw. Bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apin Tagalog ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da, kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog, idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga mintiyayog ti sa una nga Ilocano. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo Basta ko na mga ganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayam. Wala, nakatumpong pa iti napintas a babae. Wala, antay. Ay na. Nagpintas ka ginubya nahan. Nagtayag pa'y. Nataytayag mo nga minsan bubaw. Anya nga tatikinayat na iti kasinsing ko ngayon, tay. Na, si Kamat. Gwapo mo't dya kasinsin mo Saan lang amadlaw ta nalampaw. Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes dya kasinsin mo Kahit rumwar mo't at ikinataer na. Oray agpapukis ka nagibarbas ni insang kaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas no maidiligkan ko na. Nauyaw ka matlaunay, pilaw. Ha? Apal mula dahi tayo dya kasinsin mau. Tan nakaasawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masuro na kiti dahi jay apilaw. Kasla saan amamati ang nakaasawa ka iti napintas anak kaw. Dahil jay pa yung ngamin di ko na yun, nanang. Naapal dahil jay. Kun naakaran ijay chismosa nga asawa na. Nagbalin mo na chismosa dahil jay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, iso akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna ngam ti asawa ti kasinsin mau. Ay, adayo mo't ananang. Anya mo ti binatbat niya asawa na iti asawa nga. Ay sus, karkaron ton ati apal day jay inton may pas nga iti apo ko may anak kaw. Aging nga binitakot awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ida, inton rumwar ti apo ko may anak kaw. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti mo na nga apo ko may. Mabigat nga rudan ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, an-anusa maun. Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mau. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mau, takasaritak man ti apo kak balasang kaw. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lolo, mamakakita ken ka. Ay wan, namuam ka din no lalaki wano babae ito'y si Kugmaw, Darna. Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di Ala nga ron, kanayunam ti magna, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti panagpas nga dyan manugang talakay. Wala, kas pang welcome tayo nga ron iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat batkit day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto iti manaw. Taya bantay to dagiti kakalukaran tayo. Bakit? Tay pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas
pintas mo nga ubing dayto yan. Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak ko. Una lang. Karupro pa ni Darna. Ay na. Hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na. Agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayon dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay. Umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod. Nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Kawin na. Ada mo mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaarami na kun iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. Maibusan na tayo taragan yung akaldingan tayo. Parti kay maapartin. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws, adapay mo nagitay tarakan mi ababoy. binulan nga agpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay, Uray maibos dagiti tarakan mi ading wan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ay dumting tulat tamat ante. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam nga min iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Sana sumanursor abapan makimarmarites. Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursor ante. Oho, pambar na ladya panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. San mat akas ta di asawa kantay? Kasta? Anyakit asaanay. Iso adi kay makaanak ta kasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang mo tantay. Ay, di mo baliwan ti istorya. Tay di damo ang nagsarita tamay papan kanibobot akasinsin mau. Adalaok na apan nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Isu nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan nyo. Inton nagbardilagan ni Bebe. Sa tayo tuman nagpartain. Inton makatawan na. ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Baybanda kami kadin anak ko. Ta excited kami nga rot anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi kar aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Di matangak iti crib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung crib na ta nalawa. Huwag nga raw. Mapalin nga agid na ti talo at tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Ay wan, nakalako akon iti buryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y crib na. Wan, basta kuyugan nakto nga rod nga agmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya per gatas na.
Kastamot ang dagiti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Di na kami ikuyog ni baby, Tarna. Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya lang ang timapan mga la. Taga-asimot ni baby no panawam. Babalik nga rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni baby ngayon no rabi eh. May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? Mabait ka lang nga rin Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagpintas pa'y nga ubeng. Uwan nga rod, Maray. Amin na makakita kas katibagbagada. Napintas ka na, oh. Ay na, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay, no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni Tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nanda pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, taamangan numairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, Maray. Umapal kan samot ngaman. Ha? Awan ngamin napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, ngamuray no kastat ibagbagam. Awisan ka latain to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may katlo a bulan to'y apo ko may. Umay ka na tawa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanuay Kung damat ni Bubot ang nagawid di dyan lugar da. Kaya di pa agsubla Sana mailaw iti apo ko ta. Diyak mo Na. Magsangsangit mo dyan, akta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nuanyat sangsangitan na. Apay dagita kagawaan ni baby ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni baby, tatay. Nanay. Gamin, umay danain. Alaan? Sino ti magalakan kuan Kan, apay nga alaan da? Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry. Nandiyak imbaga nagpaiso ka na kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna. Hindi nagsina ta. Nagpaaram ni Tarna kanyak. Tagayat na nga ipaako ti sikong na kanyak. Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngaure masigugan. Anya! Pasensya kayo, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit na sakit. Nagsinublan na kaya malitiks na. Katalain na karoon ni bebe. Isugaited tayo. Awan karpungan tayo kin ni bebe. Anya! Kas kamla na buyatan, iti sanga timba adanom, iti asawak, iti daydakan nito. Kas tao na yabain may kadagiti kalugaran may, tadyayin paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwari iti balay may gapoy tinalaos sa abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos, ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga gasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin.
papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag kan panagbuy-buya ita agundaway, nadaga ang latta ti panawan papagayam. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo adarya saan napudpud no anagan. Ngamsak may nakablawan tayo pa ni Sir George Abuan, dita bawang launyon kani early December. Kani Sir Babot Mabanta. Kastiman ti kunani pagayam darya. Dir manang biyanang, nalsemak nga ag-shopping iti online nga oray awan pagbayad ko. Agarami da kiti wagas tapno makadiskitara kiti kwarta. Makunak na adik akon nga aggatgatang iti online. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Ay, makabanog matikas to'y. Nay, nagkapuamaya. Agmalmalam ka nga wan diti balay. Ay, napanak nagbirok iti basit a grinder. Sinursur ko dagiti pagtagilakwan ijay ilay. Naimbag ata da nakita. Grinder tay. Grinder ti bawang, kaskada sibuyas. Daytoy man na, kita, basit laang, portable. Ay, makagiling nga ron day ta ka nagbasay. Makagiling. Adda kasto ni Dalia, akaarubat Nakitak nga iso ti us-usaran na amang papino iti bawang. Day ta, tinagmalmalam mabinirok mau. Muna. Hindi pa ilaakayat ko ti gumatang iti kastoy. Naimbag taad na nakita. Ay, makabanog nga ron ti agsapol. Nasakit ti sakak. Ay, anda pa'y katay kayat ko agatangan ang jak na sa pulan. Andiyan man ang day taan. Kay nga'y basit nga ice crusher. Adamot la portable akas jay. Awan mo't nakita. Paggatangan nga taaya, iti kas jay. Ay, jak amaw. Ay, adu pa ati kayat ko agatangan. Jak amaw no paggatangan iti kakas jay. Nasaan ka nga gatang-gatang ka saan ka matabaknang? Ay na, apay, dagiti lababak nang ay ati adda karbangan na gumatang iti kumkumpurmay. Adamot paggatang ko, di gumatang akmat iti kayat ko agatangan, Fidel. Ay, nagpintas matan tabado, Mari Roseng. Agternaw, naggatangam dita. Ay na, impaw itay anak ko ijay abroad da ito'y maray. Kastoy nga minti uso itabado. Agternaw. Ay, pimo daw kapay dita kolor tiba daw. Ay, sigod na po daw maray. Tama ay aywanan to'y kodil ko iti pagpapudaw alosyo. Na, adamot palpalang gwada. Kasano, kanayon nga agpaw itjay anak ko ijay abroad iti pagpapudaw alosyon ko. Iso akimaro ti kinapudaw ko. Nagado ti pawpaw na. Padawatan nakman nga ron iti lotion mo, no kunam nga adaw. Impadawat ko na maray. Naudi ka mutan. Ismay, gumatangak man iti bawang kan sibuyas. Ismay, ada ka? Mabit lang, nana. Ay na, simangpot nga mintay order ko a sapatos iti online. Ha? Anya day ta apag-order am Ismay? Ay, apay akanayon asumangpot ti order mo dito store mo? Order ko iti online, nana. Nalaklak ang aming. Kan saan akon amabanog amapan gumatang ijay sentro. Ha? Ay, kasano day ta? Ay, isurunak man, balasang ko. Ha? Ne, di yu pa'y amo ayat ti may papan iti dayta, nana. Ay, anyat amok di tangay. Jack nga rod amaw. Ala, yagyo ti cellphone nyo, ta isuro kayo, nana. Mabalinti kipad a cellphone? Ay, saan Tay touchscreen nana. Ay, awan mo't cellphone ko akasta. Ay,
Kasano nga rod ang maka-order kayo ngay? No awan touchscreen a cellphone nyo, nana. Awan Apay, saan ang mabalin nga i-orderan nak balasang kaw? Mabalin latamot nana. Anyat orderin nyo aya, ta i-search tayo. Ay, sige man, balasang kaw. Ay, adukat, ti kayat ko nga orderan. Darya, ada umaw-awag iti cellphone mo. Ay, sung bata madla kay, tanay, ang tigdigo sa. Hello? Hello, tata. Ayan ni Nana Daria. Magdigdigaws. Apay aya? Pakibagayon tuman, taumay dito istor ko. Taumay naalaan da gito order na. Simangpot nga minon. Kanya nga order na balasang kao. Agduduma mo, tata. Adabado, chinelas, ken aklo. Sige, tata. Tadda gumatang. Pakibagayon ton. Bye. Sige, bye. Ay, wow! Wow na wow! Bagbagay ko to'y slipper ko, kan to'y ternaw asan daw, kan short pan ko. Mayat matlaang lakay. Agita, ti in-order mo iti online. Wan! Ha? Nalaklaka, kan iwas banog. May sala nga order mo, sumangpet adagusan. Ayan yan. Ay, adumat gayam ti ma-order iti online. Jakmet ngamin ammo iday. Kate, inggatang mo amin ng ti kwartam. Di ka nang ibati ti paggatang iti masida. Ay na, apay aya a problema ti masida. Kat nagaduan atang iti arubayan. Sagpawan ta kumamit sagpaminsan iti ure basit akarnay. Weno fish. Kasjay. Ay na, bye-bye ampay ladag kita. Tanay, adaw ti paggastusan. Ayan nga rin tinaglakwan tayo iti walis. Ay, mangtad ka tayo nak makichinday itong bigat. Ay, awanan in shopping kon iti online. Anya? Inaala kon tayo impa-order ko kan ni Isme. Ay, kastoy kat jay bado ni Mari Roseng. Jay ternaw abado na. Kuna na nga impaw iti anak na ija abroad. Ngam, ha? In-order nan sa mat iti online day jay. Ibagbaga na lang nga impaw iti anak na. Tapno kasla imported. Ha? Nalakamot lagayam ti presyo na dito'y online. Rubat ka darya. May naktulungan nga agmula iti papaya. Makamulat ha. Agdalusa kadag iti mulak aprotas ka na natag. Nagpudot. Na, Sikan kan adang amin papanak. papanam. Inak gumatang iti asen, ijay ilay. Apay awan lako da iji istaw. Ada, anggam, nangina. Nalaklaka ijay ilay. Parehas mo't lang tagpliti ka mga amapan. Sa anak nga aglugan, magmagnaak, tairampak, to'y terno abadaw. Anya, nangalamanan iti badaw. Ay kat, as usual in-order ko, ijay online. Nanadarya, pudno aya ni Isme ti pag-orderan nyo iti online? Wan idmount. Apay aya? Kuno overpricing ni Ismay. Ha? Kasano nga overpricing? Kat saan mat nga iso ti aglaklakaw? Ijay online mat daljay. Wala, ngam iso ti para order yo sanaya. Awan. Kano dakkel tinaynayon na iti order nyaw. Kun pike dagiti order nyaw. Padasin nyo ti ag-order kanya, tapasig nga original tinakaw. Online mat laang? Wine, angam sa bali mo ti pag-orderan tayaw, tatalagang original. Sana sinsinan ti produkto da. Anya? Sige man nga raw. Padasag tuman nga raw, inton sumarunaw. Nakay, kwartam man.
Ay, pangalak ngay mo, kainalam mo aminain. Apay, di ka pa'y agla ko itimulam. Aya, Intun umay alawas pa nga agapit ha. Tapno, agigitan ta maapait. ay itantan mo pa'y laang. Numabalin lakit day, apita mo. Intun umay alawas pa nga raud. Apay pangusaram iti kwarta ayaman ay. Basta, adda ko magatangag. Napuskol akaldero day jay kat. Sayang, sapay nakasail. Kano nagaduma kaldero ditoy. Pangusaram iti adu akaldiraw. Ay sayang nga road, ta nakasail. 5 ka iti 50%. Napintas ti quality na dagijay. Basta ang kwarta. Naimbaglakit din ta nagpailin nila kay. Ay, gundawayak aburasan dagito'y mula na apinya. Ay nagdadakkel. Kan naluom da amin. Kan nagadugayam timula na akamatis dito'y. Kas kada tarong. Ay, burasak aminan. Tay nakilako ijay ilay. Rugya konti agburas. Naimbag nga oras mo, Elsa balasang ka. Nanadarya, da kayo maggayam. Umay ka kumalakwan iti mula mi anatang kan prutas. Adaw, tilakok ita. Ha? Di man, ninanam milita, tisigod apaglaklakwan nyo iti produkto yo? Ay kwa, ha? Nagapa kami iti dayjay abakal. Iso asika ti paglakwak. Hanggang di mo ibagbagakin kwa na wan. Sekreto talaang daytoy. Tapno si kantuman ng ti paglakwak. Inton sumaronaw. Ha? Kwa. Alan, Elsa. Gatang mo dagiti lakaw. Promise! Si kantuman ng ti pangtudan mi iti lako me inton sumaronaw. Ay na fidel lakay. Ay, napan kan ijay uma. Kunak nga ron na bapanak. Agam sa paklangan inton bigat. Ay sos, kat no naggapuak ijay. Adya tinaramid mo ijay. Ay kunak ngay nakagdalos. Agam awan mo't tandag ijay bunga timulam. Ha? Apay, binuras mon aya dagitay bungat pinya. Kamates kan tarong. Kanya binuras kat inton umay pay alawas aburasag. Anya! Ay sos, awan damutan. Naburas mo't aminan. Ay. Sino nga tinagburas? Ay, jak amo ang mga nudimano nandito itay agtatakaw itimula ijay kabangibang abarangay. Ay, awanan. Adan agtatakaw dito lugar tayaw, lakay. Simbang putin, te order mo na. Dagito'y nay. Ha? Ay na. Nagdadakkel akal diraw. Nagpipintas dapay. Una. Ay, Quality talaga. ay, dagitay plato kan malukong ngay nga order ka. Dagita nay, kita inyo Ay na, nagdagsan mo dagito yan. Una, na pupuskaw. Ganda dakkail. Pang okasyon mo dagito in-order yun na. Word, tapno ada mausar inton ag birthday ak. Tay bayad yung rodon Adtoy. 5,000 pesos amin dayta. Ay itay shipping fee na ngay. Di mo inayon ditaw Mano ayat ti shipping fee na. 1.5. Na, Nalakadaytan. Tamamok jagidil deliver iti order tayaw. Nagnginamot daytan. Kaslamot arakila tiluganan. Talaga kasta Sa nabalit, quality mo dagita. Ay. Agpaot iti mano atawain. Ay, wag hayam. Ag-order ka iti bag. Tay nginginahan na bag. Ang nalakalain mo siya ti pag-orderan niyaw. Noon ni Isme ako nagngina. Sige.
Anya abagdag ita nga ay. Ay, yagyo pa'y ti 1.5 a shipping pa'y. Ah. Ang mga malipatan niyo. Ay, awanan ti ila ako ta. Tatinakaw damat tan dagiti natengken protas ta. Lakay. Ay, ma'am, waklan wa sino tinagtakaw talag ti mana. Ah, agam, sino nga iti atap mo? Ay, awampay. Ang no ma'am wak. Ay, ikak iti pagnakban na. Martilwak ti mana. Agam, kasanungay no kabagyam gayam tinagtakaw. Maiturad mo adangran. Ay, ure ka sit gan nakabagyak. Ure ka mong ti pamilya no matakwata. Ay, ikak iti pagnakban na. Ha! Nasayat ay tagtakaw kat samay. Basol day ta. Day talag namnam ay ti ammo da nga ramidan. Yung overtime mak dagijay mulak ng tinakaw da kidain. Ay ka. Wen nga rod Awan lakit nga rudan ti ilako ta. Ay, sana balay. Tadapay dagiti mulak apapaya iji bangir nga umak. Ha? Adapay ayam mulam ijay? Ada! Hinak to burasan tayo sutila ko ta. Malulumdan. Kin nagdadakal. Adu aya? Ado papaya amin ti mulak ijay. Nana, kaya mo tekniko siyaw. Ha? Ay katuwin Anya ngay anegosyo day ta. Gumatang kay tigaon, tay paabang mo no dagkasar. Kino nagnin abang tigaon ita? Na, adala ka? Gagurder ta May sasit day jayain. Adda ba daw dagiti abay. Adda gaon dagiti agkasar. Anya? Sagmamanungay. Saglalakalaan. Kabailam day kanana. Sikabay. Sige ay. Tapno adda pagbayad ka. Tulungan nak. Tada aramiden ta, Edmond. Tulungan nak nga agburas iti bunga ti prutas may. Taintaila ko ijay ilay. Tangdanan ka. Sige. Day talaga ayam. Ariglado na. Ismay! Mabalin ka day, ag-order ni Nana Madarya iti kumpormay. Kaya di mo alalaan ti order na, Ay, nabayagan asaan nga agpapa-order kanyak tata. Anya! Nay, asino nga ti pagpapa-orderan na kag sa saruno mo dagiti isang sangpet na nga order na iti online. Ay, jaklaan mo tata. Ay, Amangan no nasuro nan ti agorder iti online. Ay. Kit ison mismo ti agor-order. ay nagluko day jayay. San mo't unay nga importante day iti order na. Kin kadwa nagagatangan na kababa daw. Ay, naadi ka nga order iti online. Naimbag man, tada ka na yun kwarta ni Nana Daria tata. Yang rodan mo ti pangalalana. Malaksid iti pensyon na, iti kena senior citizen. Lakay. Naggapo ak iti bangir nga umam. Kunak apasyar kumatagdalusak. Ang binuras mo matgaya mandagiti bunga timulam apapaya. Anya, sasawamay, jakpay nagburburasan niya. Anya asaan? Awan mo't bunga dan. Dagijay lababasit a bunga da tinabatay. Ay sos. Adan sa manan ng takaw. Ay, sana mabalin tayo ito yan ang mapaspasamak. Pinagbigyak ida-ididamaw. Ngamita, sanay! Ha? Anya nga ti aramidam, lakay. Ay, masapul ang maambwak no asinaw nagitang agtaktakaw. Apay ngay akas to ti simangpot nga order ko, Edmond. Naging pismot alupot. Kan sinsinan gaun mo't daytoy. Pati dagiti bado ti abay, nagalas, nagbabasit pay. Naman baso ko dito na, tas ikati nagpilay. In-order ko laan. Saan ko maala ko na gina? Wun ngam apay ngay akas toy. Nagpintas iti pitsaur. Angam nagalas mo't gayam. Bayadam kit din tayo Tanay binakapa kung di bayad na. Ay manjak!
Jack alaan day ta. Sana babalin na. Ngamin ka na orderan. Si Mang Pwedeng. Kung gayam. Nalipatan mo intay tay tangdan ko nagburas iti bunga papaya. 2,000 ti singrat. Tanagriga mo tinarami kaw. Ay, makaamo ka. Basta Jack alaan day ka. Period. Ada pa manaknak mo iti day tangay bagbagamit mo. Ada, nagbidyo kabayatan ti pa nagburas mi iti papaya, tata. Ada dito silpong kaw. Anya, ay no, tiyawanan ba'y na daryan. Kung isumo lang ng buras, iti mo na po kaw, amulayaw. Anya, ay kundi damag kanyak, no siyak tinagburas. Ngamiso magayam. Ay awanan ba'y na bakbakitanay. Kung na napayatang danan na, hindi na mo inintay. Kung hindi na inalat, importer na. Iso ngayon lawlaw anak, ti asawa yaw. Magibabayin ka bakbakitan. Gapo iti kagagatang mo iti online. Maraming mo ti mangloko kanyak. Basit mo't laba, nagdayta, lakay. Basit na banag nga. Kaya no nagdakkel ti logi ka nagijemulak. Nagbambanugak. Nakautangak pa yan iti inaramat ko kadagijay. Inwaldas mau. Sure, lakay. Magibabayin ka. Agbalbalin ka pa yan ngolbon. Sorry talaga. Saan na maulit? Manja kaon. Nadidigra akon. Tapi kimot jay si mangpet nga order ko. Wan babayin mong asawa. Agsinatan. Ha? Ni Fidel Mart. Nagrabaw arason ti pangisinaam kanyak. Saan ka di akasta? Aha? Ay, pakawanan na kuman. Tiamok paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak, ngam na imbagta saan matlaan. Bunga la siguro tinakaro apong tutna, isuan na isawang nati kasjay. Liniklik ak matan ti kanayon nga agorder iti online, kat tinulungak langan ti asawak kadagiti trabaho na. Alakastaan, to'y pagayam mo, Daria. Sana dakes ta agorder iti online, takastaket nga rudan ti uso ita apanawan. Ngam, rumbang lang amumet dagiti limitasyon mo. Masapul lat ti panaganad, taado itan dagiti ibagbagada nga scam. Ala papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Daria. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami ikat Diyos tag ngina kada kayo amin.